whaelo i atu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au malo le soifua manuia. Alo mai au tala ala Radio Samoa. E tomua atu I talo le nei fo I tae au. E le tasi sei tu o le maketi o turisi o loo vaavai I ai le minisita fowo ati na e manuia I Niu Sila, Nicola Willis, e tatau na whaamalieina. Whaailoa Willis o lana ia ngā aluenga o le whaafai ona o mai turisi I Niu Sila. Whaafai visa e malanga mai ai. Ia una ia le maketi no le atunu I maketi I Faatuai mai se, o kamupani vaalele ma levi o loo totongi nei e pasese taunu mai. Saunoanga le minisita fo e tā ua fo I le maketi o turisi I Niu Sila, ma o lana ia whaamua mua I le taimi nei. O le ngā lulue ma pūlenga nei e totono o le vaenga o turisi. I whaamaumaunga Queenstown o le watu a tele atu turisi le taimi nei, na I lo le taimi ai ele I sau le koviti. E whamasina le ua whai mai tangata I o lātou fale motu I Aukilani, o le a Faatuai I ona maua tau fo mo capital valuations. O le masina o ke topa o le tausanga ta aluaina whaangata ai peitai, na tolo pō mai e le value general a o whaatalo sanga I le pule ngā nuu. E toe whaasao nisi o whaamaumaunga, ma o le masina o mea o le tausanga nei le ua whaatali ai. Ai mai le CoreLogic o whaatusa tusanga nei e whai e le taitonu tausanga I pesoa soani ai rates. Ma e ono le tele se suinga I tutono le tonu tausanga. Mai le sui o le pule ngā nuu a Aukilani I tāna le One News, o le alavana le lei whaamaumaunga peitai, e iai lava le tu e mo o mia atili ai el pule ngā nuu le toe ilo ngā luenga, ai ele I whaamauni aina. O le masino a Karina ia me, le uta e te tawana whaamai ai ele I a mata alua ia, mai le aso mua o le masino Iulai. O le so wa whaino I aisu I faipule le lei by Palestine North mo lana retreat wha le tausanga. Ma ua whai ai le sau le wha ai unga le palota wha apolokiki le vaiaso tā aluai wa sau I luma lo na sā. A mata le nei tausanga I le sau le palota le Taxpayers Union wa sili atu le lango a tangata I le Labour nai lo le National. Wha ato e o leo le Labour I se la asanga wha apea tālu mai le masino a karilo le lua whenua tolu. O le whaai unga le nei le vaiaso tā aluai wa wha mauni ai. E te le ngese ai o loo sau maali e lava I luma le sao le Labour. O le retreat I le so, o sau no manino ai le taita I o le pāti Chris Hipkins, o se ava noa e toe tala noa ai le lātou pāti ai ele I tala noa mai I tūsitala I se taimo le awa uli o le so. O loo Suesue leoleo le tagata faigaluega I le pamu penisini I Whangarei le ana whaamatau ma faaoolima I ai le augaoi le tae au ana nafi. O le pamu le nei Kensington na faaleangaina le augaoi le Vaea ona nafi, ma o le ana o atu faaleanga le faitoto ati o ata ai whaamalosi le ulufale I totonu o le fale uloa. E ui watapuni. E ese na faaoolima ma whaamatau le tagata faigaluega ai toe sola ma ave oloa o le fale uloa. Tu whaatasia talo le tae au o tau sa ilia nei e leoleo le toi ora le sitala, nu pi la tolu tasi lua, Penisini and bluebird lanu moana le sitala, la u di valu fitu lua. Ma tala whaaiu, e lata I le whaase fulua wano whaingaluenga le NZME o le AO I le Vaea. Wa uma le whailoa inga I le asona nafi na wala au mai ele au whaingaluenga, ma o le ufa amauti no mai ele whaaiunga le nei. O le fono fo ile nei ana nafi na awa yesu I le New Zealand Herald, Business Desk, whaapele News Talk ZB, whaamatalaina le Herald, o se toe whaatūlanga na tele lea mo le autusitala le Herald I totono le se fulu tausanga. O le umai o le fonotanga whai whaatasi ana nafi, na mawai loa ma le avanoa I whaia fonotanga mo suita I tootasi, I lea awhiango ngā luenga no le Vaea o whailoa mai. O le o ngā totono o le masino mati leo lo whaamanino mai le kamupani, e alua I ai suinga wa whailoa mai e tusa ma le Vaea. O telefonala Radio Samoa mo le nei fo I tae au, manuia le nei asu.